Kogina kuo ni ati Abel Nyambani mutwarithia wa nduthi kuma Thika na Nelson Kipchilchil murimi wa kahua kuma kaunti-ini ya Nandi ni magite na gitumi ya gukora magikungwira thutha wa kuhotana mamilioni ma mbeca kwitukira muthako wa Crash uria uri rungu rwa shabiki.com. Nyambani ahotanire ciringi milioni 1.5 iria aigite gucihũthĩra kwigurira nduthi niguo kwararamia biashara yake, kuria nake Kipchirchir uria wihotanire ciringi milioni 1.4 aigite kuhuthira mbeca icio kuigithia mitambo-ini ya kiriu ya urimi itemi-ini ria kuongerera magetha make. Kambini ya Shabiki World Cup no irathi na mbere rungu rwa shabiki.com kuria ahotani maratugwo oro muthenya na muigana wa ciringi milioni 9 iritanyitwo gukorwo igithira thutha wa World Cup. Kununua bodaboda yangu, maana yenye nilikuwa natumia ni yenye nilikuwa nimeachiriwa. Wakati huu naenda kununua yangu na nianze kufanya biashara yangu mwenyewe, ndio nijiinue mwenyewe. Hii pesa ambayo nimeishinda taiongeza shamba ili niweze kupata shamba nipande kahawa mingi. At least itanisaidia hapo mbele. Kogina kuo ni ati afidha